Boa noite, irmão Juninho. Goeienaand julle. Hier is my friend Juninho. This is my friend Juninho, and he only speaks Portuguese. I'm going to interview him, and then he's going to speak in Portuguese with me. So be patient with me. Oi, Juninho, tudo bem, irmão? Tudo bem, Glenn? É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento com você. Dit is vir my 'n geweldige groot plesier om in hierdie oomblik saam met jou te wees en ook te deel wat die Here op my hart gelê het, sê hy. Muito obrigado, irmãos. Então, nós conhecemos desde 2015, né? 2015. Ek ken hom van 2015 af, het ek hom ontmoet en hy's 'n lieflike man. Hy's 'n besigheidsman, hy het 'n winkel waar hulle sakke maak, sakke, tasse, rugsakke en so aan. Handsakke, allerlei goed, is 'n groot fabriek hier in Brazil. En hy's 'n lieflike kind van die Here, dien aan die Here vir jaar lank. Irmão, e aí, como estava 2020 para ti? Olha, 2020 foi um ano surpreendente, né? Não foi um ano que as coisas ocorreram do jeito que nós esperávamos, mas enfim, foi um ano que nós nos aproximamos de Deus, né, Glenn? Hy sê 2020 was 'n jaar wat vir ons onkant gevang het. Dit was nie 'n jaar wat gegaan het volgens ons menslike beplanning nie, maar die wat by die voete van die Here gebly het, het verseker meer en meer gegroei en meer soos Jesus geword. Isso é verdade, irmão, isso é verdade. Nós começamos o ano com as melhores expectativas, e aqui eu tenho uma empresa, eu sou um fabricante de produtos, de bolsas personalizadas para empresas, para escolas, para academias, para casas de festas, e sim, foi uma surpresa porque esse mercado ele fechou, ele parou. Hy sê aan die begin van 2020, laas jaar het hulle begin met geweldige groot opgewondenheid en geweldige groot planne, en hy sê hulle het 'n klomp planne gehad om vir skole en vir gyms, academies, gyms en vir die weermag en vir allerlei plekke persoonlike sakke te maak, net met hulle name op en so aan. Hulle het groot, en toe as gevolg van die pandemie het baie van hierdie besighede toegemaak. Die gyms moes toegemaak het. En hy kon nie aangegaan het om sakke te maak. Hy kon nie vir skole, die skole moes toemaak. Hulle kon nie sakke vir skole gemaak het nie, net toksakke vir sokkerspanne en so voort. Sy kon hulle nie aangaan om te doen nie. É isso. E para surpresa nossa, esse mercado ele continuou ativo. Nós tivemos a oportunidade de fazer negócio com muitos clientes, apesar do mercado fechado. Hy sê, maar alhoewel al hierdie verskriklike geleenthede feitelik doodgegaan het die Here Jesus nog steeds vir hulle ander kliënte gegee en gemaak dat hulle kon aangegaan het met die werk. So hy hanteer dit daarvoor. Irmão Juninho, fala uma coisa, você tem um encorajamento para os jovens ou para qualquer pessoa que está escutando? Tu tem algum encorajamento, uma palavra para 2021, meu irmão? Eu queria que você fosse lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim. Hy wil graag hê ons moet saam luister na die Bybel in Johannes 1 vers 1 wat sê: E o verbo estava com Deus. In die begin was die woord, e o verbo era Deus. En die woord was by God. Ele trouxe luz para as trevas. En die woord was God en hy het lig. Hy was die lig van die wêreld. Esse poder de ação do verbo, de transformação do verbo, é que vai mudar não só a minha vida, a vida do Glenn, mas a vida de todos vocês que estão começando agora no Evangelho, essa caminhada. En hierdie woord, aan die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, sê die Bybel. Hy sê en hierdie woord van God wat lewendig kom word het, wat Jesus is, wil nie net 'n verandering in sy lewe bring nie, wil nie net 'n verandering in my lewe bring nie, maar wil 'n verandering in een en elkeen van julle lewens bring in hierdie jaar 2021, soos wat julle hom gaan soek. A Bíblia fala que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Die Bybel sê, hy wat wys is, leer uit die foute uit van die verlede. Nie noodwendig uit jou foute nie, maar uit die foute van ander.
E Jesus vem para trazer essa sabedoria, esse poder transformador, esse poder que traz, que renova os nossos corações. Hy sê en die Here gee vir ons wysheid sodat ons kan sien die foute van die verlede, sodat ons kan vertrou op hom, sodat ons gered kan word deur sy genade om nie die foute wat ons voorheen gemaak het of wat ander voorheen gemaak het nie, dat ons nie nodig het om dit te maak nie, sodat ons vernuwe kan word en kan lewe saam met die Here Jesus in hierdie 2021. A plantação é grande, precisa de ceifeiros, precisa de semeadores. E Deus conta comigo, com Glenn e conta principalmente com você. En as ons dan met God loop, dan maak hy ons sy getuies wat in hierdie wêreld, wat nou in soveel chaos is, sy planters kan wees. Mense wat die saaiers van sy woord kan wees, wat nie net vir hom nie, vir my nie, maar vir elkeen van ons nodig het om in hierdie donker wêreld die lig te wees en om ook die saad van sy woord te saai, sodat ander in hom kan glo en hom ook kan volg. E quando eu falo depende, não que ele precise de mim, não que ele precise de Glenn, mas ele precisa de corações em que esse verbo haja e traga transformação. E essa transformação que ele traz nos nossos corações, a gente vai incendiar o mundo com as coisas que são dele, trazendo luz, trazendo um poder renovado, trazendo aquilo que ele quer fazer nesse mundo que está um caos. Então ele quer trazer vida e vida em abundância. Hy sê en die Here het ons nodig om sy getuies te wees, nie dat hy sonder ons kan klaarkom nie, hy kan sonder ons klaarkom, maar hy gebruik ons, sodat ons die lig kan wees in ander mense se lewens, deur om beskikbaar te wees, deur om reg te wees, in 'n verhouding met hom te wees, sy woord te soek en te lees, en sodat ons dan die goeie nuus kan oordra vir ander wat in die duisternis is, wat nie weet wat die antwoord is vir die toekoms nie, sodat hulle die antwoord van Jesus kan kry. Muito obrigado, irmão. Prys Palavra, baie dankie. Dis regtig waar wonderlik dat ek sulke vriende soos Joninho kan hê, wat die Here al jare dien. 'n Man met wysheid, met woorde wat hy vir ons kan vertel, sodat ons kan leer daaruit. Met ander woorde het hy gesê, God se woord lewe en wil in jou lewe, sodat jy sy lippe kan wees, wat die goeie nuus aan ander kan verkondig in 2021, wat mense die Here nodig het. Mooi bly, die Here seën. Tchau. Ciao. Bye.